tua nem taha mata confia. Tato bawa nem maftana. Matau tia nem taha. Tato saumiatu mulu pole tua ine nem taha. Tato from Matau, tato. Watu la para Colombo tu. Para watu le tua to in neta ma Mato sam to para Colombo. Feta lai mai ela upu le tua mato tu. Manuia falomo la fanau. Kaftai tu mai. Nei abno mato mo fi. Fai una mato ma futa il sono nel fa. Lo lavo vinga. Ile uma mato fai. Kaftai swafu Yesu. Amene. Amene, amene. Se faiatu se whamatalanga ai tātou tene I wātu e tua. Nau whaitawina se whaukunga o se whaiwhe au na iai define de lato Ecclesia. Here were pure finger faith out. For my pastor, I'm not coming back to your church. O te leto e saui le tō lotu. For my faith out, why? For my faith out. There's so many gossip in your church. There are people are talking about each other, but they're Christians. And then there's so many wrong things within your church. For my faith out, oh, Kele au whaikakala, kele au mui, kele au whaamasino I pongo loko. It's okay then. But I want you to do me a favor first before you leave. But if thing in there, if I kumu seipu, if vai, fill up the glass of water. Now, if I come in the middle of the 3 times. And I want to Masaa say, survive. Oh, is that all? Yes, you can do that. I don't know if I provide, she fill up this glass of water. And she walked the first time. Second time, third time. Fakolu sabali le fingi ne faka minumilo el farsa. Fikoilo malfefe au. Ngai fa no mo la uni ngai mui. No. Ngai fa no mo la uni ngai fa no. Ngai fa no mo la uni ngai fa masimo. No, because in neither way, on a focus I want to focus in problems here. Because no matter where you go, there is no such thing as a perfect church. Yes.
Amen. Aleluia no focus. Iria por pole fua, poai. Sauro vai. E mamuia no focus. Alo le vai. Ya fainga ya mai kuroma ya. Mereka behaya. Ya mesti aku patu Yesus. Stay focused. Ele upantis pa ia upa Yesu. Ele upa tusu e pelu. You need to fix your eyes on Jesus. Na ere koe pole na ia kere whawhi ka uri. Kere problems. Pai ne ese no koe ako koa. Ke nolo fulfe ka kara o ka fulfe ka kara o isi no. Amen. It's very true. You know, but sometimes we think we are the worst. But some other churches are worse than us. So, amaros ni ato ni ta. Kakula umon ma. Amen. Umon kakula ma alo yu kusi buai. Amen. O te fiatana roa ia te oe le mataupu o le mana whaangia o le tua. The manifestation power of God. O le mana whaangia lea o le tua lea na whio mai ai Keriso. Whai loa mai a te tātou. Le mana lea o le tua. And this manifestation power of God was revealed in Christ Jesus. Tātou whaitau i ai i le whengenga fōu. I le mana leo le tua whaari mai i a Keriso Yesu. Su mai no tusi pa i le tusi o Isaia. Isaia nimas tolus kumanima. Isaiah 35. Nana whai upu lawa mo mua, ma le lua, ma le tolu. O le a wha mawhaina le tai ao le lei. Amen. Saya tosa fulma lima, rana pai mua, lua, maritolu. O i, o le a tātou tāmoa, ai le tai ao le nei. Ia le rei. Tātou whaitau mai nā le whai upuna mo mua. Ma le lua o i nā whoero o maua ai a point na tātou nā ua. 3 points. Mo mua, le lua, ma le tolu. Whai mo mua, ma le whai lua, ma le whai tolu. Ia e maua ai points nā tātou nā ua. Tā hana nei. Isaia tos kulma lima le whai no mua si o le tolu. O tātou tanga waina le matau ko le mana whaalia o le tua. The manifestation power of God
was revealed in Christ Jesus. Lena whae mai i a Kristo Iesu. Ne mana leo le tua. Tātou whai tauma i aile. Ne whai kuna mua se o tolu whai patasi mai ia. Oli oli o no tātou. Rā lafu lafu. Hallelujah. Na o mati. Tātou atu le paenga mo mua le tātou i tā upu le tai au nei. O te whaamainga le upu le transform in that verse 1. That transformation, and you read that and understand, o le tūlanga lea o loo iai te tonu o le whai upu le mo mua. O sui atoa. Ma tua tātou o le mene tana mo mai o le toafa. Ta'u loa le upure al koafa winga le aise me olai e mano e le kafe fo se vai e le olai fo le tele o la au I got to give in that verse 1 the whole thing was transformed because ona le fina malo leo le tua mo le whanau mai Israel. Lele o sui le kwapa i se mea mata mo fi. Amen. E whaafitai au i le tua waore o le upo le transformation e mana mi e tātou as a Christian. And no matter what that will receive Christ, but we need to be transformed. For that will kanata. Ai pau lava le kanata mawhai ai o ma na suia o tātou winga mo tātou kanata completely wana o Yesu Kristo. Mai le ai o se mea mai le makiwa, mai le makanga, i se mea mata mo fi. Dele o sui le tua guapa, i se mea mata mo fi. Le mo wai upulea oli, male fia, male fua, te le mai. Le mo le memo i lava, ele aise upu e maua mai ele tangata e ngofo le koafa oli. How can you rejoice when you live in a desert? So skamaka le ngofo I mofuanga ia e wha o moa e depress. Amene e maua I koko maua lunga ma koko maua lalo. Stress out go. But here is a transformation. Se mea o mawhai o na whai e le tua, le suia le koapa I se mea me lei. Me whape nao tātou o langa. O le suinga o tātou o langa. Wana Kristo Iesu. Ele nga le anu le loko le suia le olanga. Le ye ni le oima ni le au ni le tau o le transformation changed completely.
I lo mafau ma lau ai, mau me fai o winga ma lau anio be transformed. Amen. So sani le tua ia te tātou. O le mana whaalia lea, o le atua. Lea na wala mai a Kiriso Yesu, lea na sau Yesu, e transform tātou, mai le ai se mea, i se mea. Amen. Veia na transform e le atua, i le koafa lea, i se lau whamua na mātanga o fi. E vai iskanaka e sui le tua le ora. Esse le mama ia. Mai le makanga, mai le pulau vale, mai le mea le kelo le sa ie le oranga, ai o sui o transform le oranga. Oh, ka so beautiful. Wale koe aureanga, wale koe o ngā, wale koe hangover, wale koe yaisi si mea, but beautiful. E alanga maka mo fie ngai ma ule mai, ranga lau transformer le tua, lolo langa. O isi foi ngaka o kamu whainde o leo, o fi foi le kua transformer. Fiu ale kua transformer a lau o kamu form. Mana ia foi tawa tu le ia. Foi tawa mana ia te o pui mai ele. E ori ma ono ina tolea. Le vau lafu. Laf. Na male si mea. Male nu ina. Nu na mat. E au bilef. Amene. Manga uma me ki whaia. Manga uma. A leo sweeti ne uma ki whaia. So ska ngakala ua transform la uranga e sweeti ne uma ki whaia. Ki fia aifu ia ngapuka. Praise the name of Jesus. Amen. But you need to be transformed. Se si malingo tangata will transform the world. Amen. Mai de leanga i le nei. O le koafa se me le kafe e se vai. A leo kafe e le vai ono e. Ono ngā luenga a le atua. Sui le atua. Le mea sa ingo e i kangaka. O le mea ngā whai ngā elo e i kangaka. O le mea ngā whai e i kara lo mākua. Ai longa ma nguia lo ranga. I se vali i fupi o se vali o le koe whaia i karalo mā kua i sa mo koe suia ro o ranga mai e manuia ne uma tano ai. Amen. A whai o i kangia e o lo mā kua e leo suia ro o ranga. Mna mia sui. Ele tu se ni mai fa mai. O le fia e li o lo malo si le. The joy of the Lord is my strength. O le li. Al tu se na yana nda suma lima vai ba suma das. O
O te tau ele ina ia tu mau lana oli iate o tau. That my joy may remain with you. Praise God. Ese ma nei o ngata ia te ia o oli mai ne tua. Vai o longa lua. E mo fai upunai. E ko lua. Ala vai o longa lua dato na uma no le fai upu e lua. A dato fai tau mai le verse 2 fai tau ia. O le pule mo mai I le fai kua lua le upo le renew. Langa leo was sui landscaping in that verse 1. That transformation is be taking place. So the whole thing's changed. Leo was sui atoa. For mai na le fai kua mua e peio o lepe nona makala melu masaroma. O area ia, e mā naia ia lau whamua o area ia. Kere le la au, kafe ai le vai, mata mo fie o mofo I tangata. Those are beautiful places. Le na o whatusa ia e kua whanea. Le o transforma le tua, e pupusa ma aia. Le na o ai le upule le renew. We need to be renewed. Transform and renew. Amen. Sui. Koe whawhawinga. Ala mea nā tau na whai e tātou. Lele fe mai ai Paulo I le tusi o Roma. Fa mai a le renewing o le mafau fau o tangata. Transformed by the renewing of your mind. Sui atoa lo mafau fau. Now, le mafaufaunga e whamaina le laurangi, ma mere laurangi. It doesn't work. I lo sawi le tua koe whaunga mafaufaunga kasi. Le mau ai ka koe upu le carnal minded. O le mafaufau whaletino. E te tauna ni atu o le mafaufau whalengana. Renew, and need it oil. Renew your heart, renew your mind. Amen. Go renew your commitment in the tua. Then I man le upu le renew pe upu fanga le upu le retreat. Koe fofo mai I koe Moses I maus. Koe bahai oi yat oi. Nine tātou le tūlanga lea. Or they renew a tātou commitment and renew our giving.
renew our mind, renew our hearts. Now, there was suited and escape. Me kwafa lea, mamo ai me leo lai mea. Ina o suia le kwafa, le kwafa tu saya, le penona. Le kwafa tu saya, karamel, sarona. Le mata o fie ma au lei. Ma le o mai o mea I area lia. Le kwafa tu saya I le tua, le kwafa lea. Sa mango ai mea. Sa le ai se mai e kafe ai. Transform and renew it not to connect. Amen. And need it, that's hope. Ele mo fora se marini ele se mo fa o ia ma fai nga swing ai do ora renew and now me o my that so by being transformed we also need to be renewed. Paulo e le Ecclesia Roma, renew our mind. Amen. Fai ai o na tātou I loa le finangalo na tua. Mai o lon tolu. Nā mau e fai o tolu. Tātou whaitau whatasi mai ai whaitau I o tau whanarosi ni mo e an hasi. I o tau whanarosi tu vai. O le upu le ka kangi mai o le upu le refresh. Pe le refreshment. Amen. And not only to be transformed, but renewed, also we need to refresh. And sometimes in my take a break. And need to refresh it. Sometimes it need an early time out. It just go somewhere. Mas tu sang ale o fergo o que fialo e refresh. Ya e refresh male. Le parmele ya que male impress mat. Impress. But it needed all of us to refresh ourselves. Now it's how God is going. They burn out, they burn in. You can't it's not that burn in. I did at meeting or like all burn in. And my lady Pamarosi vai até lá todo. Olo vai. Malos. Many. And need a tattoo. We need to encourage each other. Refresh. Or maybe encourage English. Or Paul men I feel not in the limbo. Or Moa in the more. My bringing national coffee in limbo.
se furu ngapa ile nemo ya songe e ma me la mena encourage if I'm not serious amen I will omia kan kena fa kula ilo menga na ya me ye kole ma sai a fa ni mission sai ma mala ko lo ngarwi ni singa support ni sing so sang ni sing ar sambo ini Ele support a fale au ai ko ai pangi o maka na encourage this I miss that so we miss that so fale and tapo ki foi na encourage this tamat pamaros this tamat pamaros this tanto e calecia ma daí esse calecia é para pegar uma winga para ngamio pamaros this amen I keep working up Really, como cuadro kala poderes, kala podere nem kala e luka ya Paulo masilo. Ya na pulole lesio si bana ma, como ele suafo Yesu, mago kuliayo ko kama, mago gelo Yesu, mago gelo Paulo, aoaiwe. Pernah nggak mau ada uringa, mau pemain itu fa, akhir mau malah uringa tamu. Amen. Ya really, yo tu fama arosi ni mau nangase, yo tu fama arosi foi tu vai, ua vai. Nengai ni elu kalau Morris. Kalau Morris ya beli dai tanto in Calesia lei la solo per penano ma te fai con tanto sai ya wale fai con tanto la video oi e ndenga oi poi o kuya ele ko marvanga ko kilio fengava ai foi você na mele lo sabe e caro in campo festa la sono fuori la sono lua o que mai e caro mo kana caro foi na vela ma caro lo akui la oma mo oleh ni so me fai ngal piselo ke fongi ma yo mai kalmoa kui ma kalmoa kui o mai salo mo tatu kasi ya ko mele toi tatu kasi mo tatu ba wana au nei ele lei mais a me parte por isso ole mana falia ole tua ole transformation renew and refresh have so sunny le tua ya ole lei le tua Sia la tanto informa after la lettura nei taio da oppure sa ma tu fanno
La o nei me uma sa matu fete wina. Na fata o wina Yesu Kiriso e fen ko. After ya to e na tu ko mai. No lofa mo lo kama lei. Yo mato tangata. Ma ia yo na suia mato mai de ana ine de lei. Tua ia na lei oe, tua i la whanau. After ya toy, swafo Yesu and us with all God's children said,